Dobrodošli na jug Afrike, dobrodošli u okolicu Cape Towna, dobrodošli na Cape Epic, najprestižniju timsku brdsko-biciklističku maratonsku utrku s kojom se eto ga družimo već 6. dan na programu Sportske televizije. Danas nas čeka pregled akcije 5. etape, a prisjećamo se kako je bilo u ovoj prošloj četvrtoj 120 km dugoj etapi od Saronsberga do Wellingtona, u kojoj su još jednom svoju nadmoć pokazali i dokazali članovi tima Barry Standersongo, tima Christoph Sauser i Jaroslav Kulhavý. Ovu je etapu obilježila je velika nesreća Bulls tima i Meride koji su promašili put i izgubili 22 minute. Srećom, organizator im je nadoknadio 10 minuta i imamo još uvijek neizvjesnu situaciju sa samo minutom zaostatka Bullsa nad Barry Standersongom. Ono što nas veseli je i sjajno 5. mjesto Fumića i Fontane, koji su došli se ovdje zabavljati, ali na kraju ispadaju vrlo konkurentni. U ženskoj konkurenciji Speedy Williamson imaju uvjerljivo vodstvo od gotovo 2 sata ispred drugoplasiranog tima, a Klein Hans kombinacija mješovita je uvjerljiva u toj konkurenciji. Gledamo i rezultate u konkurenciji veterana i starijih veterana gdje su Pfitzenmeier, Azevedo i Bücher-Zöbeg uvjerljivi. A ovo je ono što nas čeka danas, to jest što su vozači morali proći u 5. etapi, 75 km kružne staze oko Wellingtona i gotovo 1800 metara uspona. Prolazit će naravno ponovno kroz vinorodne farme ovoga kraja, a tu se družimo uz trenutačno vodeće u ukupnom poretku i najveće favorite za osvajanje prestižnog 10. jubilarnog Cape Epica, timom Barry Standersongo. Obojica imamo snažan pobjednički mentalitet i to može biti značajno. Važno je imati dobar tim za podršku. Max i Kohei su izvrsni vozači i ugodno društvo. Mislim da smo obojica smireni vozači koji, kako se bliži kraj, koristimo svoje prilike. Jaro gotovo nikad ne pada, ja također i to je iznimno bitno. Ne moramo trenirati zajedno, važno je samo da smo na startu u top formi. Izvjesno je da Jaroslav nema iskustvo s Cape Epica, no naš tim ima višegodišnje iskustvo i mogu reći što je bitno. Jasno je da je prvih dana bilo dosta učenja i sakupljanja iskustva, ali na kraju je sve u pedaliranju, kao i na bilo kojem drugom maratonu. Do sada smo svaki dan vozili kao da ne postoji sutra. No čim prođemo ciljem, svjesni smo da smo tek posudili žute majice vodećih na još jedan dan i da sve moramo odraditi i onaj sljedeći. Prije godinu dana se Exaro pridružila obitelji APSA Cape Epic maratona i odlučili su pomoći nerazvijenoj sceni brdskog biciklizma u Južnoafričkoj republici. Podržavaju mlade bicikliste koji žele sudjelovati na Cape Epic utrci. Čak 15 timova kvalificiralo se za ovogodišnju utrku zahvaljujući upravo radu ove akademije Exara. Prošle godine pobjednici Exaro naslova su Sifo Madolo i Azukile Simayele, a ove godine će najveće konkurente imati u Filemonu Seboni i Princu Maseoku. A mi se sada vraćamo na posao, još jedna zora na Cape Epicu i budi se ovo selo uoči starta nove teške etape. Bicikli su spremni, ali jesu li spremni biciklisti? Gledamo Erika i Arianu Kleinhans vodeće u mješovitoj konkurenciji. Tu je i Scott Swiss Power, Švicarac Nino Schurter, koji je u prošloj etapi malo štedio svoga partnera kojem nije najbolje i vidjet ćemo hoće li u ovoj današnjoj kraćoj i nešto ravnoj etapi biti brži.
Naravno, onaj šareni start sa vodećima u svim kategorijama u prvome redu. Prolazi se kraj gimnazije Hugenot, a današnji je start počeo tako da su vozači bili podijeljeni u skupinama ovisno o plasmanu i startalo se u 15-minutnim razmacima. Naravno, počeci ovih etapa uvijek prolaze kroz naseljena područja, ali neće proći puno i vozači će se naći na prekrasnim single trekovima okolice Wellingtona. Vidjeli smo na trenutak Ninu Schurtera i njegovog partnera Vogela, Švicarce koji su se štedili u prošloj etapi i krenuli su dosta oštro odmah ovdje. I odmah su na početku skočili Kulhavi i Sauser i vidjet ćemo hoće li već ovaj rani pokušaj bijega biti ključan za rasplet današnje etape. Slijedili su ih samo pripadnici Scott Swiss Powera, Schurter i Vogel, dok Bullsi nisu na vrijeme odgovorili na ovaj napad. I evo ga, prva dva tima, Barry Stander i Scott Swiss Power. A Merida nastavlja sa svojim nesrećama i još jednom buši gumu Rudi van Hoots i njegov partner i on osvojili su jednu etapu, ali nakon toga imaju problema sa čestim kvarovima, međutim još uvijek se dobro drže u ukupnom poretku. Tim Barry Stander Songo i Scott Swiss Power sada imaju već 30 sekundnu prednost nad onim vozačima iza njih. A tu su naravno Bullsi, Cannondale Factory Racing, Bullsi 2. Evo ga, krate, idu najkraćom mogućom stazom Bullsi, a moćni Njemac vodi ovu skupinu. Ovo je ona prolazni cilj koji sponzorira Telkom Biznis i 10.000 randa ponovno drugi dan za redom ide Barry Stander Songo timu i sav taj novac će sigurno uplatiti u humanitarne svrhe. I dalje je ovaj razmak između odbjegla dva tima na vodećoj poziciji i potjere Bullsa i evo tu vidimo Fumića i Fontanu oko 30 sekundi. Sada je malo vodstvo preuzeo Kristof Sauser, odlučuje malo štediti svoju češku lokomotivu koja svih ovih dana radi strahovito velik posao. A vidimo i vjerojatno najveseliji tim Fumić i Fontana. Došli su se zaista zabavljati ovdje, ali na kraju ispada da su konkurentniji nego što su mislili. Evo ga, Urs Huber je sada pao, jednostavno mu je proklizio prednji kotač, neće ga to puno zadržati. Pao mu je lanac, izgubit će tu nešto vremena. Evo ga, Fumića i Fontane, pokušali su ga preći, ali ne da Huber i morat će pričekati drugu priliku za preticanje Fumić i Fontana. Ovo je Bulls 3, Stipjan i Sam. Brookes and Boys, Scott Factory Racing i na kraju još jedan tim Bullsa, Dičen Beme, koji su izgubili vrijeme zbog mehaničkog kvara. A ovdje su i članovi ekipe Multivan Merida, nesretnici Hermida i Van Hoots. Vozači se sada voze po ovim prekrasnim uskim stazama, dosežu brzine i do 45 km/h. Bullse i dalje u stopu slijede Fumić i Fontana. Očigledno im nije toliko stalo do aerodinamike, vidimo jedini su koji imaju na sebi ove male ruksačiće u kojima imaju napitak za okrjepu. U svakom slučaju ova dvojica se sjajno zabavljaju i uživaju u svakom danu Cape Epica. Ponovno smo sa Ninom Schurterom, sjajan Švicarac
krenuo je sada povesti ovu odbjeglu vodeću grupu, međutim ono što ga sigurno zabrinjava je njegov partner Fogel, također Švicarac koji zadnjih dana se ne osjeća baš najbolje. Pa vidimo i prekrasan doček vozača u Velbedacht školi na farmi. Ovu farmu posjeduje Schalk Burger senior, otac poznatog reprezentativca u ragbiju Schalka Burgera juniora i njegov otac je bio poznat ragbijaša. Ragbi je u Južnoafričkoj republici vjerojatno sport broj 1. Evo nas ponovno na stazi. Evo ga, za malo su produžili ravno. Vidi se da zaista voze na rubu Bullsi. Jaroslav Kulhavý je ponovno stisnuo gas i izgleda da su se malo riješili ove pratnje Fogela koji, eto, dosta pati ovih dana. A ovo tu su preostala 2 tima, dakle 4 tima su u konkurenciji za borbu za postolje. Problem je jedino što naravno na postolju ima mjesta samo za 3 tima. Ovo je Kulhaviju prvi Cape Epic, međutim to se zaista ne vidi i svih ovih dana. Uglavnom on je zaista opravdao naziv lokomotive i vuče Saucera koji je 8 puta nastupio na Cape Epicu i kaže da nikada ova utrka nije imala tako jakog vozača kao što je to olimpijski pobjednik i svjetski prvak Jaroslav Kulhavý. Jednostavno Bullsi danas na ovoj etapi nemaju odgovora na ovaj rani napad i tempo Saucera i Kulhavija i ako se ne dogodi nešto dramatično, vjerojatno će Barry Stander Songo tim osvojiti još jednu etapu. Imali su nesreće Saucer i Kulhavý. Prvo su nakon sjajno odvoženog prologa imali u prvoj etapi mehanički kvar, pukao im je lanac, pa su onda u onoj drugoj etapi promašili put i izgubili dosta vremena, međutim sve su nadoknadili u posljednje 2 etape. Vrlo blizu su i dalje članovi Scott Swiss Powera, ali ne daju se Saucer i Kulhavý. Izgleda kao da se nisu štedjeli, kao da su se oni štedjeli, a ne Švicarci u prošloj etapi. Nevjerojatni vozači Kulhavý i Saucer, a Nino Schurter je to ipak odlučio više paziti na svog partnera Fogela nego hvatati se u koštac sa vodećima. Huber je na čelu ove potjere, a njegov partner Karl Platt je četverostruki pobjednik ove utrke, međutim teško da će osvojiti svoj 5. naslov s obzirom da su mu protivnici ova dvojica na zasluženo zlatnim biciklima. Jednostavno nedodirljiv Barry Stander Songo tim. Jaroslav Kulhavý je olimpijski prvak i nedvojbeno najveća zvijezda svjetskog brdskog biciklizma. Saucer i Kulhavý su povećali prednost ispred Scott Swiss Powera na 40-ak sekundi, a Fogel zaista pati na granici je. Evo, gledamo još jednom i ove podatke, osobne podatke Saucera i Kulhavija, obojica visoki, a ono što impresionira je taj njihov puls koji se, eto ga, spušta, koji je u mirovanju manji od 40 otkucaja u minuti. Scott Swiss Power su zaista specijalisti u cross countryu, a ova etapa ako je nešto, onda je prilagođena upravo cross country vozačima i zaista većina njih danas uživa u ovoj prekrasnoj etapi koja ima najviše single trackova, ovih uskih staza od svih dosadašnjih etapa.
Biti će zaista teško Bullsima sustići ovaj dvojac, ali sigurno ako izdrže ovaj tempo momci iz Scott Swiss Powera, konačno će se dočepati i postolja. Ovo je kamera s bicikla Charlesa Keya koji, eto ga, pao je. Vidimo kako je napravio gotovo salto u zraku i ovo tu će biti dosta nezgodna situacija za Cannondale Blend, trenutačno vodeći tim u ovoj konkurenciji sve afričkog tima, ali nadamo se da će biti sve u redu. Nino Schurter, jedino što mu nedostaje iz prošle godine je naslov olimpijskog prvaka, bio je svjetski prvak Schurter, a upravo je Jaroslav Kulhavý onaj koji je bio najbrži na olimpijskim igrama. Pikovi su ostali sami, Cannondale Factory Racing je imao malo problema i malo su zaostali Fumić i Fontana, ali još uvijek su u konkurenciji za postolje. Zaista prekrasna staza, dizajnirao je Peter van Wijk, a otvorena je za bicikliste 6 dana u tjednu i ovo što možemo vidjeti zaista izgleda primamljivo svima onima koji vole brdski biciklizam. I Fontana i Fumić se izgleda dobro zabavljaju, ali zabava nije ono zbog čega su došli ovdje, nego jedna od najprestižnijih brdsko-biciklističkih timskih maratonskih utrka. Evo i dobro raspoloženje na cilju u Wellingtonu, na koji će uskoro stići pobjednički dvojac još jedne etape Sauser i Kulhavý. I evo ih još jednom slave u žutim majicama. Ovo je njihova treća pobjeda 2013. i ne ostavljaju uopće nikakve dvojbe oko toga tko je najjači tim ove godine. Nino i Florian. Ovo tu je dakle Scott Swiss Power, njihovo prvo postolje i drugo mjesto za Schurtera i Vogela. Nema slavlja za Bullse. Na svakom postolju nalazi se i neki Švicarac, a na prvom mjestu Čeh i Švicarac. U mješovitoj konkurenciji Erik i Ariana Kleinhans su do sada pobjedili svaku etapu i imaju vrlo uvjerljivo vodstvo i ono što im je dovoljno je samo da održavaju i ostaju u utrci i neće biti problema. Vidimo i vodeće u kategoriji veterana. Imamo dvije kategorije, Telkom Business Masters i kategoriju za veterane starije od 50 godina. Evo nas i sa najbržim ženama. Jolanda Speedy, bivša pobjednica u mješovitoj kategoriji iz Južne Afrike, i njena engleska partnerica Catherine Williamson. A ovo tu su vodeći u Grand Masters kategoriji, dakle u kategoriji onih starijih od 50 godina. Mislim da nikad nisam bio jači na Epiku nego što sam ove godine, a i konkurencija je jača nego ikad. Bez obzira na to što smo posljednja 3 dana morali nadoknađivati izgubljeno vrijeme, danas smo se osjećali vrlo dobro. Stiskali smo pedale od početka do kraja, nismo se štedjeli, niti sekunde, i to je sjajno. Konačno smo se dočepali postolja za drugo mjesto, lijepo je biti tu. Staza je bila sjajna, zabavna, dan je bio odličan. Dugo smo čak i vodili ispred Kristofa i Jaroslava i došli drugi. To je dobar rezultat, a mi napredujemo. Naravno, brdski biciklizam, pogotovo ovdje u Južnoj Africi, je prljav posao, ali sjajni organizatori ove zaista izvrsno organizirane i pripremljene utrke mislili su na sve i
vozači nakon napornog dana imaju prilike uživati u tuševima i jednostavno nema nikakvog izgovora za ne pojaviti se u sjajnom i blistavom izdanju na večeri. Naravno, ne radi se samo o pranju tijela, organizatori su omogućili vozačima i da peru svoje rublje, dakle sjajno jedna organizirana backup karavana sa uslugama koje omogućuju zaista lagodniji život i fokusiranje na utrku svim vozačima i sudionicima. Nije čudo što je startnina za ovu utrku oko 2500 eura, ali izgleda po broju prijavljenih da svi misle kako se to zaista isplati. Pogledamo još jednom rezultate etape, dakle Barry Standersongo, još jedna pobjeda, Scott Swiss Power Racing konačno na postolju, Bulls treći, a Fontana i Fumić sve bolji i bolji ovaj puta na 4. mjestu. Fontana i Fumić u ukupnom poretku na 5. mjestu, a Sauser i Kilhavi su povećali svoju prednost gotovo na 4 minute ispred prve ekipe Bullsa. Ženska konkurencija Speedy Williamson prebrzi za Martens i Turpin, a u mješovitoj konkurenciji Klein Hansi su prepustili užitak pobjedničkog postolja također južnoafričko-švicarskoj kombinaciji, međutim u ukupnom poretku sve jasno imaju gotovo 2 sata prednosti ispred sljedećeg mješovitog tima. Ovo tu su rezultati etape u veteranskim kategorijama. Fitzenmajer, Azevedo i Bucher i Zörveg su vodeći timovi, to jest vodeći vozači u ovim konkurencijama. Ista je situacija i u ukupnom poretku gdje su i Bridge, Songo, Info uvjerljivo u vodstvu i neće biti problema ukoliko se ne dogodi nešto baš značajno u smislu kvara za održati vodstvo. A ovo tu je ono što nas čeka u sljedećoj etapi, točno 100 km i nešto manje od 3 km uspona od Wellingtona do Stellenboscha. Dakle, nakon 3 dana napuštamo Wellington i uživat ćemo u domaćinstvu Stellenboscha. Naravno, budite i sutra sa nama, još su samo 2 etape do kraja ove nevjerojatne, uzbudljive i vrlo neizvjesne brdsko-biciklističke timske maratonske utrke. Do sutra, lijep pozdrav!